Kat ba ka perthai berok kawai, kadangnya be ban rep ban riang da kasbo mariang. Namar ba kasbo dawai kala penjat ya kamariang bat I kenja ba im. Hendrei ha Meghalaya, la phai biang syakaba rep da kaba pendan kam da kisbo dawai. Hadin bala khang la kumba pras nem ai menta. Ha ka jing shisha ka sarkar balayalam da u Dr. Mukul Sangma kala khang men pendan kam. Da kasbo dawai la ni kita ki chemical fertilizers, house nem 8,000 khat saw. Ban bujli no da kasbo mariang lani kata ka organic. Hendrei menta kasngi ka Meghalaya Democratic Alliance MDA kala weng no ia ka hukum ban mana ban pendan kam sbo dawai kum ka urea DAVP bat kiwei. Habakran cikila pathai kubor menta kasngi ka khat pratrik unailar ahazar arpuar. Menteri ketenat karep karyang uba bantai do lengdo. Ula ai daw baka jingweng no ia ka jingkhang ban pendan kam sbo dawai ka day namar baka jingdawa ki nongrem. Khamtam hakikat tu kat ni kicaka. Ulaong bah ka jingsisha ka sarkar kala hikai ban persyang ban penun kam da kasbo mariang. Hendrei kani kamshim la kam satya na marba kinong rep kimla ban penmi marrep shibun ban kamai na kasbo mariang. Berkin sayap tangan lun. Na discontinue the scheme na do arajar khatsa. Usnem arajar khatsa mentala prasnem. Te kani ka jingut jongki nongrap nakapor syakapor. Bat kani ka jingut jongki kalong ba balai memperhat nak benda ke jingat joki namar isu ya thir belak pakaya ba jika ki ba dan kam ya ni kasbo kum ke jakarap ke bagirap yo pan barap kubi barap ful kubi barap sosau lam dawai sbo kum ke urea ni kum la ai ba inum la ba tumi kata production ke berduna bagi sutu ini ke borok ke disebut ke jing angnut joki nongrap ke por limba kisnau limba seng nongrap limba ibabun ki iba ngilayo ya gini representation na kalian department daki spatli ki jing thok ngilayo daki ibabun ki meeting ngila da penishong nadu arjar khaprat terhadin municipality ko musta jong karap karyan ngilai pelong ni meeting ring akan mau ba last year ni pelong biang gawe ki meeting bangi adon kambun na kalian ki amalir ki don katu ningon bangi la ikran ki ni ngila sim ba kundur ba in ailat ba department kan le ko don kap department kan le ik lenti ke bahatam ban manra biang ikani nakabenta da jige kinora juni kidon ki ba penon kam di snong ko per ba penon kam di organik mania ni tu ipi bat ngani tu ipi ngila persyang do kaliang department nadu araja kat saw masun discontinue ke scheme ye ki nong rap juni la le hikai ila le ceki jaka ki bakirap kiriang bat persyang ban rap no ngini ki organik mania ngani tu ipi klam terai kam kata mdai bang si ong manga li na gini ki ameliru li na ki officer bat ka production ngani tu ipi la si ong rap organik ni layak kan ya menuban pendak ba miki degi lak wong ipi alailak ini nong rap im na degi kam menu pendak ba miki tawa kata organik ni lu sultanat kedai baru ngi kwa banong organik hendrai ki don pak ki certain area apa state jong ipo mlak te ban lek kontan ila persang agi tu Jakarta bumi ke Jakarta fan itu ipi te ong rap organik bat kan numlong katangan itu ipi bat bukan kubi ku mengalong sosau klem organ ngarong klem ka urea klem ini kita wise bo unum la ban long man itu production keduna badum dan production ni itu ki nong rep jungi kinyap kan dan dayap kan makingin lek kuno kata ka jawab kata ka jing ong ki jungi nong rep ni dayap kan mangipi rep organik lek kuno dai na ta kadawan itu kimban sigi haban blak kawan na bahas kawan na bo asa mentar gayat ben ngiong ki organik ilaban ngiong magi ko banong organik stit dan gini ki cakap baro kan itu ipila dengan ngiong nilai organik nginum la kan simpor ini dan side by side ini ong impendu jikerman dia kata side by side in persyang bangin ai awareness program yang ki orang bahkan ya kita taruh tek suki pesuki dari tambalong bedai bat kejing penun kam ya ki kini ki chemical fertilizer kan umdai kalong rampage kambalong menjua kan don ki program kan don kejing kai kan don kejing monitor na kalian department kenang ba kan ya lang kai suki yo ngila handai ka supay ya kini ki marap mengelajar ketang mentah mau gini ki marap pan kubi sosau klem urea klem kidawai mla marap iki ba unong rap jungi marap kita umdai bu ba mile demo ya gini ngong ki shalan syabar mesti kiwe ki state har notice ki depend nangi ya gini ki marpa TPE gitu ki kali ki dumi mungkin ba man gasi ki balik syabar lek bekeli na gitu kali kalong kuno ndai ba masyukaran ko kani kamar ka balik tungi nang ni sipo Asam sipo Nagaland sipo Siliguri ki balik keleng-keleng ni ki ma da ka hajar ton itu isi bana iyo datang itu nadong silong taruh ndai
OEP kan ni kepada kongsan ekonomi warna kan ni nang bagi nomor cumi yo di betul ni dari mentah darab dengan OEP syurap tambah syurap tengah untuk juga nom show di kai kebangi warna ini ke skim kalau nak benda relief ke jongki syu no relief bagi warna ini nang bagi yo cuma kita nomor itu ini kemudian tak jelas bagai kita tentang few blocks di bawah ini kung kau mau dengan blok mau kenro blok nanta ke kanan sinong like kerok blok ke melim blok soyong blok nanta ke kita lagi blok kita lagi blok kiba la syakta mau pelang blok ini kiba syakta akan yang beri perkara yang makin nomor kejungi idang pun kiba rap yang kini jing rap jungi bicur kan yang pan kubi kita mengajar keteng teter muri sosau kajol kita lagi gigi bro kiba kinong rap jungi ki syakta jadi nanti kadang OEP mengikat berkat na mentah ini ki areas but umday ba bay kani kas bo ngiwan ra rupa bani di pathar bahkan lang pathar yang kani kan monitor na kalian di department but ke jitray lang ba kinong rap kiseng nong rap but ke block office bodan aku tu affected area bagi niyo